Pedalam mangke lalo nili tuma APSLC party workers lo alang lipan BJP IT cell lo alang itu mang yang FIR tu mang Atul tuma lah elected MEC amat lo FIR pidam pen itu malah party workers apan amin ke Ajit Timu alang pan isi social media lo Ajit Rongpar social media lo edited videos so ke post ke circulate olam met lo lasila bangke niltum theklong dak lo ni thom ni clear prang mana niltum theklong lo je niltum party president Sarjai Kathar lapen niltum angjir kita kram sapi alang litum edited image tame BJP IPCL dum circulate pen litum sarpan nongno mate defame claim ya panalang tum claim la lasela so along tame nilitum thangta alang tum pan pasik sak panitum gundela lapen minang an uthot BJP MP candidate Omar Singh Tiso alang liya photos tame ajha ka tum pang social media long circulate lo post lo masini lito party workers Ajit Rongpar bang tame ajha ka image si share dong long ason si long lo sidami alang li post long le lapen ke share lake alang li chot kali an amun si bang share het jong si lai hoi ke share an man si nep at un lo dang te labang ke alang tum action end tami sita nilitum pini FIR pilo je nilitum party president mat nilitum MP candidate nilitum Sarjai Kathar lapen ni bita pandami isi off skin image edited image labang so ka circular FIR ni launch lo labang so FIR immediately action enang nilitum lapen dak labang so thana lo dak luru lang solo so thana long police to insurance to immediately action